AP Baro yang pedang subhai pi ketup kubor mentera janmiat syuban page kubor kebenya ini pitch wai kimat berkongsan. Beteng kajingatai halok sabha halok no confidence motion balawan ra ada kalian persya ban penpau kajing persya ika sokar NDA Ka Shillong campus jong ke Captain Williamson Sangma State University ke long ke Bahakmat ong Menteri Ketnak Puli Putih ke Sokan Jela Rakam Sangma Ken mau burom ke Jela yak riuslur haka Miri Mitti Miradesh campaign Bat ke Lawe kadai ke Sinjam ban Klilat yak skul nong kendong ha ke Jela halok ko kibor ki kubor ki babnya aga sngi ke baar ke Lok Sabha ke lebeteng biang ka jingyatai halok ke no confidence motion ne ke sngi abai shimbenta ha ke jingyatai unong elam ke seng Congress Rahul Gandhi ula keno e ke soka halok ke jing penyepya iya ke Manipur ula bu ke jingkeli babale umentrang bakdu keri Narendra Modi shimnalet jingo e ke Manipur hadu menta ula keno bagi seng BJP kala le ya ki ki belong persya ya ki jing mentoi jong keri Ugandhi ula penpau halo ka jing shem ka jong hadien ka jing net jingo iki jakasa ba ai jing rap shipor da ka ba ula ong bagi kenthei kila sha penyap ha ka po ka jing ki ha ka tei ka jela ula bu ka jing keliru halo ka jing bomla ka soka banwanra ada ki shipai ha Manipur khnang banwanra biang ya ka jing shongsuk shongsngan aga po ba Ugandhi udang kren ha po ka yeng ka ladon ka jing tai ka baklut apeng ka liang persya bagi dekot ka treasury bench Menteri Ketnak Puli Putih ke Soka Jela Rakam Sangma ke Sengi Baar laong bagi Soka ke Temu Bantai ya ke Shillong campus jong ke Captain Williamson Sangma State University na ke liang ke Kenhun jong ke Seng Nyotrap Youth Council HYC ke la kentu yo Menteri Ketnak Puli Putih hinen ke Sengi ringkat ke Enriu Teli Kimat ki bala IT ha ke Dorcas ki ba kentup ya ke jing dawa na ke benta ke Shillong campus Halo ke jing dawa ke HYC na ke benta ke skul ba ke batamai ha ke nong ba Shillong Menteri Uloong ba ke jing pelet jingmut jong ke soka ke long ban sedang no ya ke Captain Williamson Sangma State University. I'm started the first state university. We have to start well and then finish well first. And we will this is something to be discussed at the later stage. So they have made it. They apprised the government for this, but this is something that let's start our first state university well first. So when is the Nong ilam ke seng NPP berubolong Menteri Ketnak Puli Putih ke Soka Jela Rakam Sangma ke Sengi Baar ulong ba ke National People's Party kanom dei tang maka ban shim ya ke jing ba khle e ke jing bamla ban wanra e ke shongsuk shongsngan ha Manipur wat haba ke Sokar hapo ke jing ilam jong Menteri rang ba UN Beren Singh kam shimnala ban penbet ya ke ni ki kenrum kenram wala ke seng NPP ke don ya nyongut ki MLA ha Manipur Legislative Assembly Henry ki nong elam ke seng na Meghalaya ki lapan pau ba baro ki don ya ke jingkit khli om tang ke wei ke seng sain perthei unless we think about our future, nothing gonna happen. So I think the peace is a need of the hour. So Employment Society Community and Rural Development Department haringkat kajingnya snok di langbat ke Office Trekam ke Deputy Commissioner East Khasi's District kala pelong ye ke program halo ke Azadi ke Amrit Mahotsav bat ke Miri Mitti Miradesh campaign hanong thamai lum thangding ha ke Sengi Balang agane ke ju ke Sengi kala don ke jing pli ya ke Miri Mitti Miradesh campaign ha ke bala penkut ya ke Azadi ke Amrit Mahotsav bat ke Samagra Awas Ukongsan hakane ke program ulong Menteri Ketnak CNRD U80 Mondal agaba ulapan pau halo ka jing yo jingai jong Menteri rang bakdu kari Narendra Modi na ke benta ban pen urlong ya kari kum kawai ne kiri ki bebyang ha ka yo ka kot ha ka perthai agawai pat kaliang Commissioner and Secretary Ketnak CNRD uba FR Kharkongor ula batai chapang kene ke program ke balong shibenta ban kan mau burom ya ki riuslur ki balapha ela ka jong jing em na ke benta kari In our freedom struggle, our own freedom fighters, if we name Utiruk Singh, Ukyang Nongba, Pa Togon Neng Minja Sangma, Kafan Nongleit,
They have fought for this country. And today we have the freedom because of their sacrifices for the country. And after the freedom also, the country to be kept protected. And by whom? The people who is guarding the country in the most hostile frontiers. Yaka raliang police outpost ke bah West Janty Hills lakan tiu ke police station ke Bapura da Menteri Ketnat Civil Defence but Home Guards ubelong ru MLA ke Than uba Komengon Ombon ha ka jingadon lang u Superintendent of Police u C Serti ha ka sengi baar aba ai jingkran ha ka tei ke jingalang uba Ombon ula ong ba ka jing temu ban kentiu ke outpost ke police station ke long ban wan ra e ke rukom treikam ke bajan bat ki pat ba ban pensting ya ka jingkit ke bakhia jing pat ba namar ki hab ban let shadu jawai police station na ke benta ke jing don kam shu ula pen pa lo ka jingret ke jaka ha ka tei ke police station ba ula kentu ya ke do bar chnong bat ke bakan yarap ban tuklar lem khnang ban yo ya ke jaka ke bakham he ban tei ya ke police station. Menteri Ketnat Puli Putih urakam isangma neka sengi oleh Shimbenta haga program ban pensyai kat tu kat neki jing don kam jong ke projek kabala ai kerteng kalawai Don Bosco College Kliriat ha East Janty Hills ka badai ke senjam ke bertemu ban ai kalat ya ki kena ban yo e jing nang jing tep ha ka bedai bat ka kor digital kamtam ha ki tanyong kendong lawan ban Shimbenta lang ru ya haga neka program da ka MLA ka Sutengah Saipung ikong Santa Mary Shela bat unong aibut Ketnat Puli Putih uba HM Shang Pliang agan ke sengi ki nong sha khot ngobha ki la ai burom ru ya ki khandai ngot ki nong hikai ringkat ki tiar sa kan mau la sam ru ya ki khusnam shalai tli ki school ki bla pentrekam ya ka laway project in last 1 years and 2 years the development of science and technology, IT learning, digital learning, all this has equally response to the morality that was down during COVID-19. Ka Khasi Students Union Narpo Circle ringkat orang bak shnong bat ki nong shong shnong jong ka Narpo Elaka ha East Janty Hills District hinin ke sengi ke la pelong ya ke jingeki persya halo ka jingsha keno le authority jong ka National Highway Authority of India lani NHI bat ki bo penyat ke East Janty Hills District ban pentreikam ya ke jing maramot ya ke surok ba National Highway ban riau ringkat ke jingra ya ke jing tho bat ki plakat ha ki lenti ki nong yakhi ki la pertash la da ka penrem halo ka jinglen bat ka jing bamle bam sutnyo jong ka NHI bat ka sarkar mentapan ini pek ya ke jing long jaman ke sum dengan shlong ka jing shit ke long apulai point pra degree Celsius bat ka jing kriat ke long khat khandai degree Celsius ka jing skam ka hau ke long pra pra nak shispa men step bat khandai psan nak shispa jan met ka jing hap slap ke long 0.1 mm ke la bandon ka jing hap slap ba malu mala hagi babon ki jaka shaban poi shek bakut jong thup kubon ni pek biang sa asian ni kini kimat bakongsan Beteng ke jingetai Lok Sabha Lok No Confidence Motion berlawan rak dan kalian persyak bertempau ke jing persyak ega sokar NDA Ka Shillong campus jong ke Captain Williamson Sangma State University ke long ke Bahmat Ong Menteri Ketnat Puli Putih ke sokar jela rakam Sangma Ken mau burom ke jela ya ki riusdur haka meri mitti meradesh campaign bat kalawai kadai ke sinja mentli lat ya ki skul nong kendong haka jela halo ikot ibo te parlok da ki tu ki kubong la poisha bakut jong tup kubo jing mentaga janmiet hadu mendisham plasai ke sengi haka juk kubo kubeshiboni pi baro स्वच्छ जल और नारी का संघर्ष दोनों का सदियों से संबंध रहा पानी तो पहले भी था कभी कांधों पर कभी कमर पर कभी माथे पर कभी आंखों में आजादी से लेकर 70 सालों तक केवल 3 करोड़ घरों